Mzake awuzoke salibonani ke hlobo zami bekhona lesi sikhathi ke sihlangana ke kulolu hlelo ke uthiwa ngisakhumbula linjani lapha khona ke emhlabeni wonke jikelele. Siyabonga kakhulu ke laba basibhalelayo ababhala ke indaba zabo ezibahlupha empilweni isikhathi ongeke ulanga sozibalikhohlwe. Njengo Novuyo Ndlovu umqalisile namhlanje. Novuyo Ndlovu uthi ngikhumbula ke umnyaka ka1999 lapha sahleli ke ekhaya abazali bami buya ke South Africa besebenzela khona umama lo baba lo Naomi ke ababili ama twins uBhekani noBongane. Uthe sihleli ke ekhaya ngoba besitsheli ngefoni sasilelelana ngakithi ke sabalinda ke kusiya bafuka ngomhla ka23 December 1999 kuzaba umnyaka lwano weMillennium. Sazimezodlala sonke ke iMillennium ngapha ke ekhaya. Ngizahlala kunjalo sabona kuyasa kulalutho olukhona. Kwazi ukuthi ngabo 3 emini yantambama sabona uthutsha ke imoto yamapholisa izongena ke ekhaya. Bangilanda abasibiza ukuthi ke omdala mbani kwangani yimi ngimdala. Babuya bahlala phansi bathi babiza abadala next door. Bakhuluma ukuthi ke ubaba umama laba namababili ke beke loBongane bapherishe baphela bonke engozini yomgwaqo wenziwe West Nicholson. Wakhalwa kwalilwa sadabuka kakhulu ngaphakathi. Msakaza ngizake ngizwe ubuhlungu ngendlela ngayazi ubuhlungu. Obaba lo mama besebancane. Kuze wena namhlanje ke ngidabukile siyakhala sizwa ubuhlungu. Siyabakhumbula ngasala ke sengikhona mina lo mnamo umkhudlwana sababili sagcinwa ke ngugogo bathengisa iproperty yangithi ke isihlobo sasala ke sesihawula hlala ogogo ke enjume la namhlanje ke ngizwa ubuhlungu sozalukhohlwa usuku lolo likamhla ka23 December 1999 lapha kashoko nabazali bami ngaso sikhathi ke ingoma echisa ilana ke Mdu ethi Mazolo ngicela unjayela ngemsakazi. Rest in peace the Ndlovus Mr and Mrs Gacheno. Yena nguchara ke ingoma yakho ke wena Novuyo Ndlovu okwamanje ke kukhanya ngani usuhlala ke khona ngale ke ngaseMzansi Africa. Oh yes,
Sangen Baba Develop Esqueto Obatele Omazola Segada Develop Esqueto Obatele Omazola Segada Baba Ganomza Ulele Sigene Baba Ganomza Ulele Sigene Sangen Baba Ganomza Ulele Sigene Baba Ganomza Ulele Mati Baba Ganomza Ula Masa Baba Ganomza Ulele Sigene Ushesha okukhulu bara-ke ngokushesha okukhulu yakho ke ibuye ingoma ethi Baba Kanomsa sitshala kuNovuyo Ndlovu uvalele la kulolu hlelo ngisakhumbula sakwamukela-ke nxa sisanda kusikhuma njalo kwazithi-ke siyakuthanda lo hlelo ngokusikela kwenu uhlelo ngisakhumbula amaviki wonke ngalesi sikhathi lawe khululeka bhala-ke yakho siyayibala siyabala kokubhala lakho olubhalileyo sikhulume-ke ngendaba ezenzala-ke kuwe ilanga usaziwafala ukhohlwa ngiphethe-ke kuthiwa uNelson Chauke uthi mina ngineminyaka ewu-65 ngikhumbula-ke umnyaka ka-1994 bengisebenza-ke emine eRedcliffe khonaphana-ke eZisco Steel kunjani-ke msakazi kwakulo mama-ke wayengunkosikazi ka-foreman wethu bengasomama omdala bentombazana enhle kwamagama ngakho-le ngasuka ngasengiyihawukela ngagcina sengikhuluma layo lokhu ngitshontshela uforeman wayesazi ukubana-ke intombi le-ke ingumuntu wesazanayo nabangani ngicela kanjalo-ke sala unethayi sawungano basathi lelanga wasecile sithi iyangithanda lami kodwa-ke indoda-ke yayizambulala wesaba kanjalo-ke unethayi sahlala isikhathi ngincinga angithi ngakholanga nhlathe kuyimadlana lapha-ke ngumthengela ichukela lesinkwa ahambela ngikhaya bayenatha ngoba sonke besihlala-ke endlini zemayini hhayi sakaze kwafika linye lusuku hhayi sahlala omama senza lezothando ngamthanda-ke unethayi wayengibusisa kakhulu ngangisiza ukuthi ngumfazi impela sangena nakunjalo lokhu esitshontshana wahlala-ke isikhathi-ke kwaze kwathi-ke nguya kwesikhathi wakuzwa-ke uforeman wangixoxisa umsebenzi ngaphuma umsebenzi ngaya-ke eShangana ngahlala ngathola umfazi ngathatha-ke umfazi ngazala-ke umfana-ke ejaka lami lakuqala-ke uNelson Junior wakhula-ke uJunior ngisakaze ngufonela khona ukuthi-ke engibhala khona ukuthi kuthe ngomnyaka ka-2021 umfana wathi sebona-ke intombi ngithe sensizwa ukuthi intombi le izalwa mbani kwangani kule nto ifikayo emqondweni wami hhayi umfana ngamjabulela wabuya le ntombi yakhe enhle mina-ke ngingakutshela khona-ke Chiza ukuthi uNethayi sengusebele wami umntanakhe amzala nomkakhe sethethwe umntana mangumfana we happy family siyajabula nanxa kwenza lezi zinto ukuthi zenza kulesi sizathu lobo buhlobo ukuthi benziwa nguNkulunkulu yikho-ke umfana sehamba wavela wathatha-ke umama abantwana bakwazi okwenzela phakathi kwami la-ke uNethayi nonkosikazi kakwazi ubaba walo mntwana-ke washona kudala wayenguforeman wami indaba ezimnandi-ke lezi kodwa-ke ngithi halala umntanami Nelson Junior amhlophe ngibona ngizoba umalokazana olengqondo ezahlala lathi ngiyabonga umsakazi ngicela-ke ushaya ingoma ezilandelayo madoda hhayi kodwa sondaba ezimbi ikela sithi-ke kumnandi ngantshela ingoma zakudala ezinye ngajabula kakhulu-ke uhlelo yilo uhlelo siyaluthanda uhlelo uma lungavalwa kanti waye lungafaka ku-radio ikela ngikutshayele-ke ingoma othi uyayithanda mbona ngiyayithola ka-Yvonne Khatshakhatsha Yvonne Chakachaka ingoma ethi let him go
to his children. Yeah, sichaleke Nelson. Ingoma evela ke kuyivona ichaka chaka ingoma esithi ke let him go to his children. Kathi wenzani ke wakahambe wathi sichala Nelson Chauke wathi ingoma yembutsa kakhulu. Ke sengisebele le ex yakhe neThai sawungana bathi halala ebantwaneni bachakile abantwana. Indawo zimnandi lezi. Ayiwophuka livuse zakudala. Ngihlala lichume phela selikhulile lichume lingavusa abantwana bacebe bona okunye nosebele licine sikhala bhasobho ke wathi mvave ke vela ku Cynthia Mbambo. Cynthia Mbambo, greetings. Unjani ke Cynthia Mbambo? Ngiyakubingelela ngalesi sikhathi lapho khona uCynthia Mbambo ubhalile kulolu hlelo. Yebo kambe ngathi ke ngiqeda ke uform 6 ngomnyaka ka 2002 khona lapha uBulawayo ngase ngicina sengithola impilo ubona ke inzima onganani nxa umntwana ungayibona impilo ungaappreciate layo ngahlupheka ke msala nxa ngangipasile kwaze kwathi ke ngokuya kwesikhathi sengibhode ngabhoda ngasembizwa ngomnyeke ubaba eShopping Island ayo ayikobulayo khona 4th Avenue and Main Street. Wathi yena ke ngasebenza ke kodwa ufuna umuntu oza cleaner, ufuna umuntu ozayenza umsebenzi wecleaning. Saze ngisebenzile kwaba ngocleaner ngithanyela ngilungisa ke shop yonke into.
ubaba lo waqalisa ukuthi-ke abe sithi ngaboklina ngesikhathi somsebenzi boklina abanye betshayisa wangitshela ingasangeni ngo-8 ngangingene ngo-9 ukuze ngiqede umsebenzi wami ngo-6 abanye betshayisa ngo-5 asala-ke ngiklina babelokhu ehlezi e-ofisini yakhe kwenilanga wazindlula kwaphana ngigorobha ngiguqe phansi waqhubeka ngabomi enyaweni lami ezowela phezu wami ngeqa ngaba ngumsendukethi wenzalani wangixolisa kakhulu wasengitshela ukuthi ubona ngimuhle kakhulu ukubona kumele ukuthi ngisebenze imisebenzi yaphakathi la ngaqasa ngisesaba ngisala kodwa ngelanga lelana angingadela ngalo wanika imali ethe exaxa imali athi hamba layo by then yayi $800 Zimbabwean dollars wathi nasi imali ngathaba kakhulu wasengitshela ukuthi ungangigcina kuhle lami ngizawugcina kuhle kwelanga sengibuya-ke ebuyile wathi cela ukuthi ngibuye ngimmasaje amahlombe uzambhadala ngamasaje amahlombe wasithi amana ngikufundisa ukumasaja njalo wasengimasaja lami-ke emahlombeni wangithena wangikhalisa kuye wangibuka wathi-ke umhlomagama angikwazi okwenzakalayo khonaphana-ke wabe lala lami wangiqeda ubuntwana bami e-ofisini yakhe khonaphana ngalo langa wajabula wathi uyandithanda wathi uzangitshintsha-ke ekuthanyeleni lokuklineni uzangipromota ngabe ngu-sales lady kwaba njalo-ke ngaba ngu-sales lady ngisenza la-ke ngoba kwesikhathi unyaka ophela 2002 sangena 2003 ngathola ubala sengizithwele ubaba lo wathi kumele ngiyesikhipi sisilokudokotela ngangingakwazi lutho wagcina ngihamisa komngane wakho omunye udokotela uDr Solenso wafika wangikhipha-ke isisu teqeda ukukhipha isisu wanika imali engange-2000 wathi kumele ngihambe ikhampani siyavalwa wangixotsha kanjalo engizenzela ubaba nakathi esihliziyo wami buhlungu enxa umntwana nguye ngangimuphiwe nguNkulunkulu suka lapho-ke up to now ngibhala lelo kubhalela lapha-ke kangilamntwana chisa imusinti yambambo indaba ezibuhlungu awukwazi ukuthi kwenziwa yikhonokhyana kumbe kwenziwa yini kodwa asazi ukuthi nginceba bamphamanisa bemkhipha leso sisu ngicela-ke unitshale-ke ingoma eyodwa ethi amen aleluya uma ungayithola ingoma ye-New Age amen 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 aleluya
ingoma vela ku-New Age wini khumalo lapha kehamba lomhlaka-Thixo ingoma sithi amen haleluya i-New Age le-ke ekutshala-ke lapho kamnandi sema kakhulu-ke besitshala-ke Cynthia Mbambo uthi ubona-ke engasatholi inzalo lapho cabanga ukuthi ukukhithise sesuke ngumuru shomana yiko kwamenza ukuthi-ke agcine nasazali dala nyaka 2003 kuthiwana-ke iminyaka khona simtshile beqeda-ke form 6-ke lo nkazana ya kwenzinyana mhlawumbe uzamthola-ke umntwana dadewethu never know uNkulunkulu angenza izimanga obuye-ke umthole umntwana siyabonga lababhalayo ababhalela ngapha sizibhala-ke into ezayakhona nangu-ke usisi uthi nguThawina intombi esikhalangeni Thawina Moyo kunjani-ke Thawina ngasesikhalangeni khona ngapho wena udaba wasePlumtree ngifuna ukutshela one thing-ke Jesu uhlelo ngiyalithanda luyangibusisa mina-ke ngisuke-ke ekhaya ngomnyaka ka-2009 ngalibhekisa eSouth Africa ukuzama ukuyaphanda njengabanini ngafika eSouth Africa ngahlangana-ke lo mfana-ke kuthiwa-ke nguNeva Dube waseCholocho lo mfana-ke wayengihlukuluza kwamagama wangitshaya ngenzela ubukhwele esenza yonke into yokunginukisa lokuhlala ecabanga ukuthi mina vele ngiyajola ngidlala labanye abantu ngitheze ngiqala ukuza izitori zakhe ngezwa ukuthi vele ngumfana kokwazayo ngoba impilo yakhe ingaqondakali besihlala-ke eHillbrow khonaphana efletini ekubhala leyo flat ngibone ukuthi impilo yami sengozini ngagcina-ke ngingumuntu obalekayo eGoli ngaphuma ngamcatshela ngoba ngabona abafana kithi bebulala amantombazana ngabaleka ngazosikela eBotswana iminyaka le yokuhlokolozwa-ke iminyaka 2010 11 12 13 waba nzima kimi kakhulu kodwa ngiyabonga ukuthi ngazisiza guess what kuthe ngomnyaka 2020 umfana lona ngezwa wathi ubulele umfazi eSouth Africa kwamanje uthi usejele wagqetshwa 25 years imuThawina Moyo ngicela-ke unditshale ezinye izingoma siyabonga Thawina vele wenza right ama-abusers ungameli isithando sami umuntu otshaya umfazi ungameli ungalindi into ezinjalo chiya umove on ngempilo yakho nxa uhlezi ungela ndoda ungaba ngcono kulokuthi uhlale lo muntu okuhlukumezayo ngicela ingoma lana ethi Thamandebele nxa ulayo ngoma uSkito featuring Candy ingoma ethi Thamandebele
One more time for the bass. How Tama Chevere, Skito featuring Kenji. Ingomage, I was a colleague, Chawina Moyo, survived the abuse in Zimare, as like Muntula, Salila, Mastalsanoke Kore. Vele, what a way to learn for me. Se Pilavanta Gitiga Kurosis, Se Pelile. Amaya Matota Giti, Asuga Esbape, Africa Petons. Ukuchala ubulala abafazi ubukhwele kanti umuntu lanxa lese ukufebele wangamchini uhambe phambili sebangakhula abosisi abahle babone masinyane red flag vele baphele bahle bachiye yiko kufuneka lokho chiya lento Menzi Dube unjani Menzi Dube ke use South Africa Menzi Dube uthi ngibuye kulumnyaka ngisuka khona lekithi ke eMatelen South endaweni eMatopo indawo engithanda kumagama ngafika lapha ke eMzansi Africa umnyaka ka 1998 afika ngazohlala ke uhle lapha ngathola umsebenzi ngathi isikhathi bekulula ukuthola umsebenzi eGoli ngithe ngihlele kunjalo ngangisemncane kodwa ngijika umfazi ekhaya ngafika lapha sibili kwaba kuhle ngagcina ngithola ke umntwana elokutshini umntwana omhle wamagama sahlanyisana nalo mntwana ke olixhosa ngagcina ke ngimithisa kodwa ke saphila sisonke unjalo kwenza ukuthi ngigcine ngithandana lo cousin wakhe lo cousin wakhe ke sasithuntana kwinto evunyeleneyo lokho soke umnyaka ka 2008 yikho lapha ngasoze ngakhohlwa khona sisa ke babuya abantu laba abangiplanela wahlana lo cousin wakhe sesithi mina ngimrephile sevumelana no cousin wakhe lo ngilomntwana la enhlala endlini kwaba lethuli isoweto yonke yaphuma ngabanjwa kodwa ke mina ngibulawe ngacha ngagcwala igazi yonke sefuna ufaka lokho kuthiwa itayara bathi walayitha ke umlilo walo kuphepha angazi ukuthi amandla angivelela ngaphi ngamane nje ukuzikhulula phakathi kwethaya ngaphanda ngacela enyaweni ngaba lenhlanhla olubaba ehamba imota wathi iqile emoteni wamfaka emoteni yiko ukusila kwami namhlanje umntana wami kangimazi ukuthi ungaphi lalo mama kangimazi ukuthi kodwa ngahlala ke South Africa ngisevalweni angifuni ukutshela amanga ngazichamela ngazichiya ngalelo langa lakathi umuntu wenkosi wangithwalaye wayetheke ungudlamini ngiyamdinga wasiza ke impilo yami yimi mbhalayo ngise Orange Farm lapha esengihlala khona ngathatha ngihamba ngagcina ngithethe kithi ke ekhaya ngile nkosikazi lapha ke kodwa ke ilanga ngafiki lokho fathisa ufi lapha ngiyakubelieve ilanga langa siyabulawa kuthiwa ngirephile
ubulala ukuthi ngibhinyeke intombazana ngicela ke wavumela ukhazeni kodwa usenze ukukhombisa ke ukhazeni kodwa sure lanxana likhombeni yayinto embi lawo yenzile njalo begcile kangaka Soweto ungasadinga egangeni omunye bathatha konke ngelakho kodwa wasala kubo lo mntana amangikwazi ukungana nathi ungapi I don't know yimo menzi Dube ngicela ingoma. Now sing a lady. Come cross. Nice brown my maid, mama, come pizza are papa. Why? Biella, 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 Biella. Why? Yeah. Ingoma phela ke kubonga abafela ingoma emnandi ingoma ethi ke iphindlela thandiswa amazwayi laba episode madoda wawufika ingoma zakudala zasishisa zasihaqaza sitshele ke umenzi Dube ophuma ke emlonyeni wesilwane ke wayefuna umqeda bemshangere bafaka ke ithara bafaka ithapela bathela ipetrol balight kodwa lalo ulighter kodwa kwafika umoya womkhulula umuntu wenkosi
wacela enyaweni egijima emapuna waphela nxa wayesezigagele echamele wayisika-ke babonga ubaba uDlamini wamthola nomuntu wamjikela kwenye indawo lapha athi wahlala egane wasila. Kuyabongeka ukuthi-ke God is great. Yes, siyabonga kakhulu wasila muntu wenkosi. Udinga kuba ubaba uDlamini angazi ukuthi uzafamthola ndoda. Wayekutshela ukuthi uDlamini phela wamanjalo. Nangu Bridget Senda. Hi Bree. Bridget Senda uthi-ke udaba lami-ke chisa umuntu othiwa uyazi impilo usokola yimi. Uhawula ngahawulayo empilweni yami. Lathi esingiyabhala kuwe bengithikazi ukuthi ngubhalele. Ngifika South Africa ngomnyaka ka-2006. Ngahlala khona indaba ngikhona kwawulobunzima kodwa kwakumnandi okusebenzeka. Kwaze kwathutha-ke ubhuti omnye-ke wesi-Nigeria wasengitshela ukuthi-ke ufuna ukunithuma ngilande iphasili yami eMauritius. Le phasili ngihambise iphasili yakhe eMauritius. Nxa ngihambisa iphasili yakhe le-ke uzabuye nika-ke $20,000 US ukuthi ngiyahle nothi-ke wani. Wangitshela ukuthi ngifake njani impahla zami wangiphekela wasithi-ke ibhegi yangikhona ngiyithwale injalo-ke le bhegi ngokutsho kwakhe wayesithi-ke le ama-necklace lamawatch akhe afunda ethengiswa eMauritius. Ngakho wena ubhizi kumele ahlangane labanye belungu benze ibhizinisi, so uyangitrusta mina ngumuntu-ke alright. Ngayikhatha-ke ndiza ngayehla-ke airport-ke eMauritius. Ngisazi ngaphuma kuhle ngadindiswa ngithe sengiphuma-ke emnyango ukuthi-ke ngingene ngabe ngibona-ke umphoza wathi akumele lapho khela see your bag. Hayi lami vele ngacabangeli lutho ngathi ukuthi njengabe customs sebefuna ukuthi bakhangele wathi kulani phana mthothi hayi kulamawachi lama-necklace and then ngizowadeliver kuMr Crookson. Banthatha bangisa kwenye room bavula khona phana ngababona bethwala ibhegi labo ngena kwendawo babebuya kimi ongumama wathi thatha phambi izandla zakho ufake emuva babe ngibopha khona phana wayekhuluma isiFrench ngingazisi kwazi wabe uyokhuluma isilungu wathi you are under arrest for carrying drugs. Lama drug wakuthiwa wetha imali engange 100,000. Bangibamba bathi ungathethe bathi phone person othethe kuwo zomnika bafonela inamba engiphiwe leka Crookson wakhona engasangeni eSouth Africa indoda le eMnigeria la engasangeni lanxa wayeboyfriend yami. Ngahawula-ke lapha abanthatha bamvalela esitokisini ngahlala 2 weeks ngahaniswa-ke ecourt ngacela ngathi bengingakwazi mina ngithiwe ngithunyiwe. Magistrate azawulandela wathi uThailand wazaziyo babe ngigweba 15 years phakathi-ke ejele yakhona ngifuna ukutshela ngathomendwa ngangihlupheka sakazi even-ke lamanye amagadi akangirepa bengu-3 ngangithwele nzima kodwa-ke uNkulunkulu wangingenela ngagcina ngireleziwe after serving 5 years ngabuya-ke South Africa. South Africa vele ngahle ngahlala kwenye indawo-ke ngapha ePE ikwenhlala khona namhlanje ngilama-nightmares into yenzela kimi lakathesi-ke ngiyagula ngase ngila amaphepha egoli ngazithi bazandithathela babonanga lokho ngilawo ngihlezi lapha-ke eSouth Africa. Yimo Bridget Senda angithwalisa idrug ukuthi Bridget 5 years waba lehlahla-ke ngawahamba le amazwi lana njengabo Malaysia ngabe namhlanje ngumuyi ngaba kubulele o-firing squad pha waba lenhlanhla ukuthi wakuzwela abanye babephiwa ama-50 years wena wabunika 15 years kuphela kodwa after 5 years ngoba umuntu olungileyo hayi bavele bakukhipha inhlanhla engaka dadewethu. Leli hlahla ngicela ingoma ethi Eli nxa ungayithola Eli lamasobathana ingoma evela kuChimora khumbule yahloba khuluma ibuye Africa.
ingoma emnandi ingoma ke Chimora ingoma sithi Eli Lamasawatan ingoma ke yakhathaza kakhulu. The 90s, the wonder years of the 90s. Lapho ke sasichisa kakhulu izingoma produced by Chico Serotwala, City Makilo, Tiny. 3 wonderful, amazing women abadlala ingoma leso sikhathi yokuchisa yokumnandi ke eZimbabwe sasikhomba ngophakathi. Into wabona ngama 90s kayazi impilo. Ungabona ngama 90s kayazi impilo. Yabona. Lokho libona ama 2000 abakhona isilapha. Right, wagcina thunjana namhlanje Sally Granger. Hi Sally Granger. Hawu bhala ngizindebele Sally Granger. Ngisazi ngibingelela labanye bakwasebenza labo ke. Khona apha siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle kakhulu. Ngelo DJ Dodo. Ijaga ke elungu DJ omkhulu lapha koBulayi. Nanxa ngenyinye isivu. Angicatshela wagithi wavaleka. Ngabathe ungabi Dodo ngambona. Esijeva kwenye indawo. Bwazenani ke Sally Granger. Uthi ke at 23 years ngahlangana ngile boyfriend yami ke entanda uBernard. uBernard ke wonthanda even engaged me sahamba sakudla koWimpi ngeengagement sahlanyisana sithandana kakhulu. Kwathi ngelilanga went to Tangabi Bradfield. We came home and we met his friend daughter Boys. So samba go move and all that. Then we bought some booze. Samba sa sinda waje kona pana ke went to Tonkloof malume wakhe sakhwelisa sajaiva kakhulu sihlalele. And then later on ngoba uBernard wathi ngadakwa ithanda ukumphatha wasithi me and boys are gonna do you tonight. Ngamalo lithi njani ngoba lo boys wayehambe ngenankaza wathi come on darling, let's do it threesome. Sakuthelela you are too powerful for me. Kungamazwi akatsho njalo ngayala, but because I'm also tipsy lamagcina mfomo bangilala boyi-2. Then it happened ukuthi some other time I met uBoys eyedwa waqasa ukungihlupha. Then I end up cheating on Bernard. I don't know whether that's cheating because already he had given the green light Bernard to say boys angilali day yankhona. So I found that this sex was mind blowing with uBoys. So I continued cheating until he caught us. Wahamba wathatha i-shifting spanner enkulu eyayivula ke i-truck ephake phandle. Wabuya wagijima layo for wachake uBoys ekhanda. And then that's when Boys died. Ngabaleka mina. And then I was taken by the police. Wabotshwa ke uBernard wangena ke ejele. I was witness endaweni yakhona. The family of Bernard bonke bangithethisa everyone. I couldn't even live. I even thought of committing suicide until my auntie took me to Queen's Park where I stayed. Ngehluleka even to move on with my life. uBernard isejele. Ngagcina sengibaleka eZimbabwe. Then I came to South Africa. I've been living in South Africa ever since. I understand Bernard died in prison. So ilanga soze ngilikhohlwe lelo ke. Isikhathi sami sabanzima. I'm Sally Granger, writing from Johannesburg, South Africa. Cela ungitshele izingoma ezilandelayo. Ngiyamthanda uMaphorisa and all that. Let me play it uMaphorisa wakho njengoba ucela kwakho. I think you let him bless. I don't. That's the song, is it? Yeah. Lindo. Kuri kunjalo bakwethu thatha ithuba ukuvalisela DJ wami omkhulu DJ Dodo. Lanqanga samthembi from today. Karweza Jesus man. Thank you very much. Khosana weekend. Bye. Uvela ubona straight, uvela ubona umshado ngisho uma wengane. Impilo yakho yonke iphelele wena umunaye. Kanti yena ufuna ukuhamba, ufuna ukubona abanye. Mina ngisazi ngithini. Akuphile ngaphandle kwakho nawe yazi isithandwa sami.
utena wazangithanda ucela ngimyeke. Uhambile my baby, uhambile my baby, yeah. Uhambile my place, uhambile my place, yeah. And then don't be mad, don't be mad. And then don't be mad, don't be mad. But I will get down when she Badatu mundua, badatu stana zamwa. No mungo ambuzan kumbula. Ulafi wamu, wamela mablezo, wamela mablezo. You lover who show in front of Pamwa want what it's Mnanga luto mina maninta tela ye nani tingenze njane maninta tela ye nani tingtande bane. When dum dum when dum dum when buyele gaya maning tatela ye nani ting tembe bane maning tatela ye nani ting kande bane. When dum dum
Jalo, what did you know? Just anyway. Inyana zipa, papa yo, citizona. Just anyway. Badugu shaya, shaya musaze. Badugu shaya, shaya musaze. Badugu shaya, shaya musaze. Badugu shaya, shaya musaze. Mobo semnade. Udi ate tukate kukuluma. Mwani kukuluma bara mkawa. Hai, apa kucoba kutani? Yana kusemana. Kusemana, kusemana. Uwe banyana kusemana. Kusemana, kusemana. Uwe banyana kusemana. Umanyane kusemana, kusemana. Uwe banyana kusemana. Umanyane kusemana, kusemana. Badugu shaya, shaya musaze. Ngoba semana. Badugu shaya, shaya musaze. Ngoba semana. Badugu shaya, shaya musaze. Semana. What I said. Badugu shaya. Alright, manas when you select it.